Kani gade ke Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Da kajing temu ban penbiang yak umbam umdi ke babiang, Syekisnong ki badan hakathan apar silong. UMLA badang susak jit temai jong kemeliam constituency na keseng PDF uba Hamlet Sendoling. Ubalang ru menteri ubakmi yak katnat ki kampung Raisor ke Jela. Hakan nyo terek mentau bena jemang. Ulalaj banjurep yak kajing pentrikam yak ke apar silong water supply scheme. Ha rakam kabaran hapok kesnong mau etnai. Kajing let jurep ubah Hamlet Doling yakni ke ceka sam kalong namar kajing selam pelat bansna pendap yakni ke water supply scheme ke belas dang tray nadu snam arja khatar watla kathong ban pendap kedai nadu snam arja khatsau yakni ke water supply scheme lamang pisa ban pelun lai pulai point ar klor tingka handrai komba kalong menta kajing pentrai yakni ke water supply scheme kadang ya sakmat bat lakmi nanti ba onsala ban pendap no khamkloi Hakani kesengi lasanran langi ubah Hamlet Doling da manager jong Katantia Constructions usudip sarkar executive engineer jong PHE Electrical Moplang ubah BL Lawai executive engineer investigation electrical PHE Moplang ubah K Khongla ke SDO PHE Electrical Moplang ke Kong sada kani perto kitkhot kesenjok kirang ba snong upper selong kirang ba bat kiwe de yang juga da kemusim jong ke jeng kli ba jeng supia ngwan mata sengi ban pej ba kedi ke projek ke bala field mata la drejus dan kembali ban field su terkadang ngala ya werlang yaki officer jang khatrat jang PHC ki bari ban pej ban pi ini projek mata sengi non ban pej yakni ka jaka bala kliang juga ba I ya ke jing ya jong ni ka kam ngala kentui ki ba kedi ban chupkia ban pitikna ba kedi projek kembali ban sateng su bari ban pendep no apo jang kapor nomor ba kala field jisian bat mata kati nga kermen ba kamle chu ban field bat nga kermen skem bara ka jing ai kebor jongki ka jing kermen barki bat ru da ka jing subkian yang juga kermen skem ba project stang katu ka ni por ki la ban dem no bat pai ba nyo ya ka umbam umdi ka ba pu pai kuma ki no ka project hi kadum dei ban ka de ban dem ka timing dari ka por ya ka lalu ba de ban dem Rai pistu kede projek kede bala initiate rusam arja khat mong fi kala de bandem rusam arja khatsa kosan de kasa kumni wei bakakam kasateng kada borok kede bamdan macam kia munum tidak lihat juga pada ngelai ya kata kejing macam kia nak liang jongki nombi kemat por badem tidak lihat juga pada ngakwa ba kelong kumju di nan pintikna bara jisum kia juga bat kajitara bat office kani ka projek hi komni masa komju ke bladap inum ya phadien inum ya nim kedukti yenu nuru marbangem la isu ka projek ala fil mata mo arja ka sawasan bandep mantam padep trai mata ketinga community ba pai ba jing kasio subur jimu toile ba kediga skimi ka ba kiwi kala plat kim chukya akle junga tajum kya junga pai ba kinyo ya kani ka jumu toile ba kediga skimi ni kuma senjuk mar boleh ngilong kikya bangi tre kam song kam tha kare hinam tau pai ba ye kumolong haduk mentah meneh hi kipai baru kejukli ngi bangi labu dia ni kini skim kim kwa bantip iki kata ka sanction ka jingrut kisap ni katai ndai mentah kipai ba ki kwa baik ba kumu banyo ban poin semana kisnong ya kani kumbang di ting sutuna plat nomor ba hakaliang jong ba Hamlet bolong menteri kampung Raisor di hakajing jingnam kipai ba pat hai por bolong kot ibarang sudap jom tang naki benai lakroi ban simkia ron pej ya kani skim mal kadi projek ka bahe maloi pi ka bal simpor hadin sposnem hadin prasnem jodin prasnem hadin simpor plan amtani ko umbam di kementasi layo menolong rekat berki ursa jo PHC rekat bagi nongelam snong di depai ba bar kamtame menteri ba simkia ing ai publish buna yu menteri ba Hamlet ba long memli jo kamli konsi bal simkia ini kam pat ngak community ba kumbalai yo semua mentan bro pada ngejikran joki officer joki PHC tinggi nasaki mengi lagi nolong jong minister baik ni kam kicimkia pada pendap no kapala kamkloi bat ni community ru bakane kam ru mri tang ban simti ban dap no kamkloi ndai kan long ru umba mumdi kambet gobiang nang mentak jukot jengkia jong cepat ba kiba peran kami kene ko umba mumdi